Karbi People's Hall Taralangso, Longmir Jenga Chatayalong, Piniar Koini Painkwara Hiniarni, Pong Nia Pong, Ejang Photography ahin pen, Suri Hinira Inkwara Hinia Bahapan, Calender kimi kangpu pong. Ejang Photography ahin pen Patir Piponsi, Kedamtang Aningkan Ansetame, isi Project Calender Paklangpono. Lason taksi pening Suri Hinira Inkwara Hinia Bahapan Sami, Putot isi Project Calender Ingpu Pontulo. Labang so calendar along Jasamet Karbiang long alokido lang mesen adim along anong kapajet hang ponji la pen bang e parlagana thu aning ki hang ari sue jang atuma phan labang so chataya long pen anso se akang tu yang deng an kapali dun thek ja phan isi mesen avarsai pipon lo bang so maya long aluhia man pen Karbi Cultural Society amai phu Chandra Singkro KCS dun mai phu hom sing be pajet hang chun bang hingjong tiso Center for Karbi Studies Director Lapen Tokbang Dhorom Singh Teron Tokbang Longbir te rangatum pen chenglok penangan ke thegi ding tu chetong don Labang so calendar pen Karbiang long riar lo ke do mesen adim ke baklang pon thegji lapen model mate pang e parlagari so e jangatuma phan satami bangso chatai long pen am so se akang tu yang ding an kapali dun thegja phan mang pon si bangso calendar se lampon lupusi Ejang Photography hempu Daniel Hanse pen Ninje. Tapi nutung Ejang Photography tim pen stami calendar ke launch long potami anak mata arjumi pilo lapen lapen orang tuan wean handa arjumi curu parpik lo lapen non ladak naik cepajan dun tuan hantami nili curu parpik lo ladak naik cetong dun media partner tuan pustami kalidat kalang pustami naik cetong dun tan anda nili curu parpik lo si calendar long tami naik cepajan abang pi bang fudo tamen mirmili songsar rupjalin malin serlota apen anu keprek tado ase latuan an tami naik cetong dun hekan thandang curulo apen naik cetong dun thek kanan stami morning keprek tami tong posi ni ning thelo apen designer tuman pustami apon naik cepidun pen api ri na provide dun pot pustami ni curu perfect lo News report long sadaring ti Karbiang long live